Kublai pi baro, te kumbang ilo ilang ba kilat pathai kubor, bau Chief Minister jongka State Meghalaya jongi, u Konrad Sangma, uladep penbena baya ka MTET examination 2026, lade postpone nani en sa penle hadin, kumbang ilo i hakan notice, baladep ai na do basdang baka date of the test, kadai haga arpandai tarik umi arjar pendriu, ito ang ni tentatively kamut kamdai ka ba fix kila pen kala ya ka tarik jong ka exam tementa kala dai shisha bakimla su banle ha ka ni ka tarik kin sa iPad ya ka tarik hadin kadawi kalong babun kinong hikai kidon ya ka ni ka census duty na kata kadaw kipan por na ka sorkar ban ai por ban penkre ya ka ni exam kumta kala rai ban postpone ni penle hadin ya ka ni ka exam nangta ya ka admit card mentam pat la ban download ya ka admit card dangi check na kani ka website kitong ni admit card for MTET 2026 will be enabled shortly. Sitayaw lani artayaw swag exam kisay penmi ya ki admit card tahaga takapor ngila ban download ya ka admit card kublay sibun